Dobar dan. Evo sad ćemo da vidimo oko drveća. Vidite ovdje same sen kukuruza. Vidite koliko je prljav drvo. Da i vidite kolika je njiva. Evo sad ću vam pokažem. Vidite, tamo gdje je ovo zeleno, tamo sam i ja. I sve brojevi koji su zeleni, to su moje njive. A mi sad treba da radimo sa drva. Evo imamo i najprljaviji traktor. Vidite, evo sad ću vam pokažem od motora koliko mu je prljav motor. Vidite. Znači, mnogo je prljav. Kako? Evo, tu sam ustavio dasku. Ne znam kako, ali isprljao se toliko mnogo da se ne može. Ali zato neka ga tu. Evo, tu ja sem travu, sam juhan, ovdje je jedan istim IMT. Ovdje su moja kola. Ne znam kako se zove, evo iznutra, tako to. Vidite. Automatik. Opa. Da. Evo. Ako ne vidite koliko imam para, sad ću vam kažem, ako ne vidite šta piše. A ne znam koliki broj baš. Ne pričam. Ne bi sad oko matematike ništa. Zabrav. Sad ću vratim. Uzmemo testeru. Evo baš u nečiju njivu. Sad vidim ako sam dobro uradio. Dobro sam uradio. Ipak neću ga isječem, tako ću ga ostaviti. Izvinite zbog zvukova. Sad ću nešto ja tamo da uradim. Izvinite zbog zvukova. Ali stvarno, izvinite. Tako da, u stvari, ovo sam mislio da prodam. Dobro. Hoću ja. U stvari njega neću. Nekakav je dobar. Eto. I sada smo ju prodali. Ajde bre, bože.
Zaboravi bre. O, gde ga prodao. A? Pa, zaboravi. I ovog nisam prodao. Eto. Eto, ja što je. Sam da ga podignem. A tu... Oj, da sam ja sve prošao. Ajde da ti kupimo malo da se opereš. Ja da. Da ti skinem i to da se lepo upereš pred traktor. Ode, zalivamo krompire. Zalivamo krompire. Ajde. Ajde. Znate što? Na Farming Simulator 2015, kad vi nešto perete, vi samo ovako držite. I ono se sve samo pere. Što kare? Mika, ići već. Čego? A ići snimesc de YouTube și trebuie să vorbesc la sărbește. Cu cine vorbești? Cu nimeni snimesc de YouTube să-l pun acolo. Și de aia trebuie să vorbesc la românește. La sărbește. Păi ce tu vorbești? Așa. Dă-i pe românești. Nu pot. Că aici tot și scrie la sărbește. Dă de ele pe românești, nu găsești altul. Nu